Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер, хаберлер вақты студияда мен Алиме Кайбулаева чалышан вешімдікі саатқа бөле мәлімат. Қырымда Қырым татар халқының шурасы тешкіл етлігі ең музакир етілген суалерден бара олды. Қырым талебелері бүгін еді тілде лаф еттілер, яздылар ве атта чешы темашалар көстерділер. Халқара ана тілі күні милли телеканалдан насыл қайдетле. Қырым Жұмхурет елбашчысы Сергей Аксенов іштимай ақларда 4 ел әвелісі Киевде әлі қолған Беркут ве ичкі ордулар аскерлерінің қатырасына видеороликны нешір етті. 2014 сенесі Киевнің майданында юз берген қалабалықларда Қырым сәкелері Андрей Федюкин, Дмитрий Власенко ве Виталий Гончаров әлі қолдылар. Олар қануны ве тәртіпні гражданларының ақ ұқуқларына ве сербеслігіні қорчалай еділер. Бізім ұқуқларымызны бұже сүрлік ве садықлық нөмінесідір, деп язды Қырым башы. Аксенов қайдетті ки таммам Беркут нацист бандаларының бұтын ұжымына озуне алған еді. Олар борчыны сонки күнлеріне же бежерділер, деп язды ОО сайфесінде. Қырым Жұмхурет Тибиет Қазави Ажиле ярдым меркезі 10 яңы тез ярдым машинасыны әлде етті. Тантанлы мұйытте айдапчыларға машиналарының анықтарлары берілді. Қырым Жұмхурет сақлық сақлав назирінің муавины Николай Деркач хабер еттікеніне көрем, уч арабанақ Меджид Ажиле ярдым станциясы әлде етті. Джанкой ве Кефе Ажиле ярдым станцияларына екшер машина, Кезле ве Керич станцияларына есе бірер машина пайлаштырылды. Қырым Жұмхуреті Назирлер Шурасының рейс муавины Русия Федерация президенті огунде Қырым Жұмхуретінің даими векілі Георгий Мурадов Ахмеджитте кечкен матбуат конференцияда Қырым Жұмхуретінің ве башқа мемлекетлерінің образы сонки 4 ел деваманда насыл деңішкені ақта тариф етті. Матбуат конференция кетшатында Мурадов Қырымға келген шетел эйтлер векілері иле көршулерінің нәтижелеріні сеслендірді. Бұл зәретлер Қырым ярмадасының образы шекілленуінен халқара севеде насыл тесір еткен ақтам сөз үрсетті. Қырым башқа мемлекетлерінен ішбірлік çalışмашысы мевзусы да көтерілді. От года в год, и сегодня вот уже приближается 4-я годовщина Крымской весны, воссоединения Крыма с Россией, нарастает интерес к Крыму, он не увядает, он продолжается, нарастает и количество зарубежных делегаций, которые к нам приезжают. Мы сейчас готовимся к Ялтинскому международному экономическому форуму. Он вызывает в мире большой интерес. В этом году мы пригласили представителей примерно 70 государств мира приехать на Ялтинский международный экономический форум. И по нашим расчетам около 60 зарубежных делегаций откликнется на наше приглашение. Курыжылар Ахмеджитте Қоқлалар театрының бинасыны еқіп башладылар. Яңы театр бұл сененің сентябрь айына же құрылажақ. Бұндан сон ішкі ішлерге кечежеклер. Шымдықы вақытта ішчілер театрның ескі бинасыны бозып екінлейлер. Енді дам алынды ярдым жаудалар ве театр бинасы демонтаж етілді. Эпсі ішлер қолнен япыла ве мартның 10-на қадар девам етежек. Шымды бұл ішлер 70% бежерілген. Қоқлалар театрының яңы бинасы 5 қатлы олажақ, бұл ерде ер асты парковка құрылажақ. Яңы бинада 2 сана ерлішіжек, бірісі учиус, екіншісі 100 ер иле. Бұндан ғайры репетициялар ве артистлер үшін одалар олмасы бекленіле. Производится у нас демонтажная работа. Демонтаж выполнен уже 70% выполнения произведено. Идет уже основной демонтаж, как мы видим, здания. Девлет архивінде онларжы уникаль фото весиқалар тақдым етілді. Совет ордусының 100 елығына Ахмеджитте женг вақиялары ақында малземелер тақдым етілді. Сергіде военкоматларының весиқалары, оларының ішлері ве арбейлерінің мектуплері, әмде газеталары бар. Тедбірінің эсас мақсады сержелеріні совет арбейлерінен таныштырмақ. Мы ежегодно подводим итоги года. 2017 год у нас был очень насыщен, у нас очень много выставок. Есть выставки, так называемые, плановые, есть выставки, которые мы по воле своей, так сказать, души, что ли, делаем. Или понимаем, что эта выставка нужна сегодня обществу, нужна молодежи в частности.
все события, которые связаны с историей нашего полуострова, мы обязательно иллюстрируем документами. Сегодня достаточно документов хранится в архивах республики, и только 15% из них используются активно. Поэтому мы всячески используем такие выставки, чтобы показать документы. Увидели, чтобы историю нашу документальную наши жители, наши граждане и гости Крыма. Яңы китаплар Ахмеджетнің 26 санлы мектебінің фондыны толдырдылар. Тешебюс адлы жеме тешкелаты Рус, Украин ве Қырым татар тілерде дерч етілген китапларына тантанлы тарзда теслим еттілер. Бұндан ғайры тәлебелер чешы түрлі чықышлар азырладылар. Оларның арасында ана тілде оқылған ширлер де олды. Дети с малых лет привыкают и знают, что такое культура, что такое язык, что такое традиции, ценности. Ведь язык – это могущее, оно важно для всех, и мы не должны терять язык. Нам известно, что многие народы потеряли свой родной язык по разным обстоятельствам. Қырымда Қырым татар халқының шурасы тешкіл етлуі ең мүзакере етілген суалерден бірі олды шура насыл тарзда çalışacak. O nasıl esas maqsat ile yaratıldı. Bu suallerge cevapını çok insanlar almağa isteyler. Bizim muhbirlerimiz bir kaç iştirakçı ile subet ettiler ve bizlerden paylaşmağa hazırlar. Рухайнилер, спорт, медениет, санат, себиет, тасил. Бу жемиет шурасында тақдим етілгенлерінің тек бір қысмыдыр. 15 аза, бу ади адамлар дегіл, бу профессорлар, әйкімлер, медениет, санат саларында нам қазанған әрбаплар. Esas мақсат халк ве кемиет арасында бақ құрмақ. Қырым мұсылманларының дини идаресі тамам бұны мақсат қоя. Шаны белі insanlarını seçkendir ki, олар bütün bu meselelерге бақсынар. Bu insanlar öz sahasında mütehassıs olan kişiler, demek ki til, kultura, ondan sonra milli sanat, tahsil meselelerinde айтқанымдайын Қырым татар халқының ihtiyacı, inkişafı olған meseleler hem hakimiyetinin birlik, beraberlik içinde bakılsın, çözülsün ve o ketilsin diye. Қырым татар халқы енді бір қач сефер бойлы шура тәшкіл етілівінде иштирак етті. Шура милетнің меселелері иле оғрашма керек, ама бойлы тәшкілатларыны бір кімсе жидди қабыл етмей еді. Русия президенті Владимир Путиннің Қырым татар халқының реабилитациясы ақта емерінден сон шураны яратмақ енгіл oldu. Енді о ресми структура демек мүмкін. Ona кереклі диккат айырылacak. Şimdi biz düşünüyoruz, neden başlayacağımız, ne yapacağımız. Elbette cemaatinin yardımı da gerek olacak. Çünkü cemaat şu ağlayan bala gibi ağlamasa, öz meselelerini bizlerge bildirmese biz bilmeyecekmiz. Mesela geçen yıl böyle şura yok idi. Ama biz ille de yolda durmaydık, bir noktada durmaydık. Cemaat bizge bildiriyor. Mesela bala bahçelerin meselesi. Biz 3 bala bahçesinin kurmasına sebepçi olduk. Шуранын яратылуы жемаатның тешебюсы bu yerде çalışkanlar para kazanmak için çalışmayacaklar. Tek gaye için. Ular Kırım tatar halkının global meselelerinden uğraşacaklar. Tamam böyle maksat ile cemiyetçiler Cumhuriyet başına müracaat ettiler. Sergey Aksyonov bu teklifke kol tuttu. Şura yaratıldı, endi iş yanı yaratılgan strukturaga geçecek. Elbette bize en ağır, en böyle bir yangan meseleler o til. Edebiyatımız söniyete, onu herkes bile edebiyat söniyete. Bizim milli yadikarlıklarımız, eski camiler, eski saraylar, Han sarayımız, onun vaziyeti, rahatsızlıklar doğru milletin yüreklerinde, halkımızın yüreklerinde. Bütün bu meselelerin uğraşmaya çalışacağımız. Şuranın yaratılуы tek meselelerini çözmek değil. Bu endi milletni birleştirmek için bir adımdır. Hatırlatamız, Kırım tatar halkının Cemiyet Şurası fevralının 17'sinde Kırım Müslümanlarının kurultayında yaratılgan edi. Onun terkibine 15 aza kirdi. Ularının her biri ayrı sani takdim etti. Neriman Tarsinova, Sultaniye Sitakayeva, Ervin Emiraliyev, Ramazan Alivapov, Milli Teлеканалы. Kırımның ақ ұқығы статусы bu yönelişte ciddi ilmi iş başlandı. İşte Kırımның ve Rusiyanın diğer regionlarından professorlar iştirak eteler.
Москва, Санкт-Петербург ве Женебе федераль округның алимлері ярмададыки укугый системаны тетқиқ еттілер ве илми жеттен оз тепселеріні сеслендірмеге азырлар. Эта проблема очень серьезная и комплексная, требует рассмотрения правового статуса и Республики Крым, и Севастополя комплексно. То есть необходимо не только посмотреть, насколько признало мир, международное сообщество, но посмотреть, насколько гармонично сегодня строится правовая система федеральная, региональная и уровень местного самоуправления, которые бы обеспечили главную цель – мир, безопасность, устойчивое развитие и права человека. Барде Адлия университетінде курслар кечірілежегі планлаштырыла Адлия системасында баш мутехасыслар оз білгілерінен ветет қығат нәтижелерінен пайлашачаклар. Русияның Адлеви Али тәсіл юртларының алимлері Дүния yolu яни дорога мира адлы халқара форум кечірілежек. Олар Қырымның авиахярның Адлеви системасын кешафына қимет кесіп, ярмаданың укугый статусына белгілейджеклер. Российский государственный университет зашел в Республику Крым надолго и, естественно, будет сопровождать все те проблемные вопросы, которые есть в Республике Крым и в целом в Крыму, через научные исследования. Это наша основная задача. Қырым талебелері бүгін еді тілде лаф еттілер, яздылар ве ата чешы темашалар көстерділер. 44-ші мектепте ичади ярышның нәтижелеріні чықардылар. Балар иншалар яздылар, олар оз ана тілерінде чықышларына тақдым еттілер. Оларына мұхбирмаз Айша Шулакова аңламаға тырышты. Ерлар, ойынлар, дүлбер киімлер, санада чеші тренклер парылдай. Қырымда яшаған халқларының фольклоры бірі-бірінен ян яша омур әте. Мектептің залы келгенлеріні зорнен сығдыра. Бүтін Қырымдан юзлер, жеталебелер, виолардың ожалары келділер. Мында ең гүзеллері топланды. Ярыш басамақлар шекілінде кечірілді. Ғалиплерді мектеплерде сечтілер. Мүкефатлануф есе пайтақта кечті. Дипломат первой степени награждается Сидарова Хириде. Қырымның уникаллығы мында чоқ халқлар яшағаны иле бағылы. Бұны язык душа народа адлы ярыш аксете. Балар осиншаларында ярымадамызда олған медениетлер ве дінлер зенгілнігіні көстерділер. Иншалар еді тілде язылды. Бұ эрмени, булгар, юнан, қырым-татар, алман, рус ве украин тіллері. Я по национальности армянка. Мой отец был армянин. И он с маленьких лет учил меня армянскому сам. А потом я пошла в школу и на занятия, чтобы тоже учить армянский язык, учиться писать, учиться читать. Потому что это мой язык, и я очень хочу его знать, чтобы жить в дальнейшем в Армении, может быть. 10-ші сыныфта оқуған Диана Кешишьяни Ахмеджит районының Новоселовка көйінден келді. Иншанны қырым-татар тілінде язды. Иштінің мевзусы театр. В последнее время люди не очень сильно увлекаются театром, они больше предпочитают кино, интернет. А я рассказала о том, что театр тоже играет важную роль в жизни человека, он является культурным наследием каждого народа. Туфган тілде чықышта бұлынмақ бұ ярышның эссаз басамағы олды. Чықышлар кенеді театр мевзусына бағышланды. Ең ағыр вазифелердің бірі бұ пьесада иштирак етмек. Тек туфган тілде лаф етмек дегілді актерлық ұсталығыны көстермек лязым. Совсем как девочка, созданная рыжими крыльями, вздернутым носом и рассыпанными по всему лицу веснушками. Конкурсның тәшкилатчылары Қырым Жумхуриятының тәсіл илим ве яшлар назирлігі. Оларға милли медени жемиетлер ярдым еттілер. Оның мақсады туфган тілге урмет ашламақ ве истидатлы яшларға қол тұтмақ. Я считаю, что ту работу, которую проводит Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым по сохранению, развитию и защите родных языков, вот это результат этой работы. Результатом работы является открытие классов, открытие школ. И в процессе работы этих школ мы видим юные таланты. И эти юные таланты в ходе таких конкурсов себя проявляют. Язык душа народа адлы ярышта катнашкан иштиракчилердің сайысы ел-елдан арта. Бөлеми Расим милет сақланмасы үшін темелдір. О туфган тілге севга ашламақтан ғайры Қырымда яшаған дигер халқлар тілеріне де урмет ве севга ашлай. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, миллет үшін. Халқара ана тілі күні милет телеканалында насыл қайдетле планшет ве электрон китап кімге деетлежек ве ақшамки телемарафон программасы насыл олажақ екен. Боқтан не бітікелев қамызда.
Халқара ана тілі күні бүгін сәйіріміздің әрбір көшесінде қайдетілі. Миллет телеканалы Сабадан байрам мевзуатында өз яйынларыны башлады. Саба саат 8-де бала конкурсының нәтижелері чықарылды. 40 іштіракчы арасында 5 яштан 15 яшқа же балалар олды. Қырым-татар тілінде ән яқшы шиырлер ezberden айтылуы үшін үш ғалип қиметлі бақшышларға нәйлі олдылар. Бұл конкурс milletimiz için, halkımız için pek faydalı. Ben belirlesem böyle konkurs çok geçirilse, bir kere değil, çok kereler, yılda 10-15 kereler geçirilse çok adam iştirak eder ve onun büyük faydası olur. Liderler sırasını Zekeriya Mustafaev ekinledi. İkinci yer için elektron kitap Safiye Umerovga verilecek. Konkursunun baş mükafatı ise planşet oldu. Onu Muniver Nazlımova alacak. Onun aktörlük kabiliyeti hepsi jüri azalarını fethin etti. Masal. Bir kış günü açık ısırhay, yolda tatlı mısır buğday. Kar içinde çekehurluk, fındık gibi altın urluk. Durhay 10 taraftan baktı, Durhay sol taraftan baktı. O zaman şair edim ama sığmaz mısır boğazıma. Ana tili gününü tek televideniye kaydetmey, herkes ile sevilgen vatan sedası da elbet bundan çette kalmay. Radyostansiya efirinde 5 musafir ile marafon geçti. Medeniyetşinaslar, cemiyetçiler ve vatanperver adamlar ana tilini sevmek ve bu tilini bilmek ne kadar mühim olğanı akta tarif ettiler. Bizim mektebimizde mütehaslı hocalar çalışıyor. Biz bir-birimizden Kırım-Tatar tilinde konuşamız ve balarla daim teneffüs olsun, ders olsun Kırım-Tatar tilinde konuşmağa hareket etmemiz ve onlar da bizge bakıp bu adetini kütüler. Bayram programmasının sonunda mahsus leyha takdim edilecek. O da ana tili gününe bağışlana. İştirakçiler arasında milli mekteplerinin talebeleri ve hocaları, filolog studentler, Ali Okuf yurtlarının hocaları ve tilşinaslar olacak. En meraklısı bugün akşam saat 6'da Millet telekanalında. Kırım futbolcuları Kırım Futbol Birliği'nin Premier Liga çempionatına hazırlanalar, takımlar faal şekilde idmanlar ve kontrol maçlar geçireler. Bahçesaray'ın Kızıltaş Futbol Klubu Dağıstan'ın Anji Eki takımı ile koruştu. Kırmızı beyazlı urbalar giygen Kırımlılar rakıpına eminlik ile yengdiler. Maç 3-1 hesabı ile yekünlendi. Kızıltaş Ogde musafirler takımının baş idmancısı mağlubiyetke bakmadan netice ile memnun. Onlarını sıcak karşılağanları için teşekkürler bildirdi. Hatırlatamız Germada'nın en büyük futbol tedbiri Mart'ның 3'inde başlanacak. Первый тайм откровенно провалили, но во втором тайме собрались, но нам просто времени не хватило. Ну и сил, наверное, в частности, чтобы игру выровнять по счету. По сборам доволен. Хороший соперник. Спасибо организаторам учебно-тренировочного сбора. Как знаю, соперник играет в второй лиге. Неплохая команда. Пацаны бьются, молодые, бегут, накрывают. Ну, мы были сегодня сильнее. Fevral 22 күні saat 9'dan 16'ga kadar içki rayonunda Kırım Cumhuriyeti'nin Nazirler Şurası reisinin muavini ve devlet hakimiyetinin icra organlarının yol başçıları grajdanlarının çıkış kabulunu geçirecekler. Fevral'ın 23'inde Akmejit şehrinde Gagarina İstirat Bahçasında Ebediyat Eşkenindeki belgisiz askerinin mezarında vatan himayecisi kunune başlanğan tedbir geçecek. Kırım Cumhuriyeti'nin malumat ve bağ nazirligi okunu sabah saat 7'den 11 gece şahsi nakliyede Pavlenka sokağından Gagarina İstirat Bahçası tarafka yolga çıkmamaga rica etti. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21.30'da ise gelecek haberler informasyon programmasına Asana Bibulayev ile kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.